Kamujeko akatimba okakasanga yoyo. I, William Nadiope, take you, Jovia Mutesi, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better or for worse. I, Jovia Mutesi, take you, William Nadiope, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse. Jovia Mutesi, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body, I honor you. All that I am, I give to you. All that I have, I share with you. All that I am and all that I have, I share with you. In the name of God the Father. Mwisano eliamani n'okudaguza kwe tulimu mperano mungane neisano elingi ntandike n'okubasangaza mu butongole wano mu lubiri olw'Igenge basebo ni banyabo. Olunaku lwa leero lwankiza ino mu bwa Kyabazinga buno era ni mu bulamu bwaife twena kuba lwoleka obuwaguzi mu bumu obw'enkulankulana ng'obuwanga bwaife bwe bulaga okusinziira ku ngeri gye tugemeire awalala okutuusa omukolo guno we guli. CV yange muzeyi wange agyogeyireku aye tagimazeeyo bwe nava e Namagunga naja e Makerere bampa economics. Bwe bampa economics nawulira nga tini gwe ndi kwenda engeri family yaife twidwira accountants nakoba nti nenda kola accounting and finance. Mu confusion yeyo naba nditambula nalengera abannaze bange ababiri abali basomeire in Malaysia, that's Eric and Bob, abali babweine baba okusooka nze. Some confusion yeyo nakoba nti ani gwe nayogera kunaye ankubire ku torch mu nsonga eyo nje nkozi nsigale Makerere era omukwano gwe nafuna gwe nayogera naye yali ni baba yankoba ati nze nasoma economics kola accounting and finance wabanga nanakunumira tubone bonaba nayolekera enkozi nasoma nabita bwe nabita yandeta yakoba ati webale kusoma era yankuba akama Chenebaliza Katonda n'okumpa confusion eyo singa tali confused na betu mbonso.
awo niwe nayaganira my best friend Baba bwe yankuba akaama era yankoba ati nga bwe nkubya akaama kano ayinza kweyongerayo nsome ya joininga his PhD yatandika namukoba nti bwe nawona atandika ze nakankweyongereku so mzee isibi tagisomyeyo tagimazeeyo currently I'm pursuing my master's degree in finance and accounting. Awo wene kantuusa okusiima kwange okw'endawulo eri buli muntu atugemeireku era mwebale ino. Mwebale ino okutulaga omukwano omungi guno. Nga tuyisa kirala ng'ensabo yaife weekoba mbasaba obweyigaisi buti tibukoma ku mukolo guno. Awooni zena engabo ndakugigemesa buvumu nga ine bantu waimwe. Kantuusa okusiima kwange okungi eri abantu abangi abatulaza omukwano ku njira n'ebifo yatubise neirala abavubuka n'abakyala nga tujja mu kanisa okutugaita. Mumbuzizaku ebigambo byange kunkyo nga ze natiri kwetegeera aye mwebale kunenda. Era mbasuubiza okuba maama omulungi ye muli mu ngeri y'okubateekateeka okufuuka ekibira eky'ebibala ng'obuvunaanyizibwa bwaife bwe bulaga. Mu ngeri ey'endawulo eno neebaza Kibumba okutuwa omukisa guno okufumbirwagana olunaku lwa leero. Era neebaza mwena abatweire mwata ku mukolo guno kugufuula omukolo ogw'ekitiibwa. Ng'amaliriza nendasooka kwebaza famire yange Tidda Baawula kuba muli kirala aye ndi musanfu ino. Nebaza family y'omwami wange Baba mwebale kunenda mwandaga omukwano from the day that you set your eyes on me. Thank you so much. Era nga nkomekereza nenda kwebaza munga nenfukamire nenda kwebaza Baba olw'okunenda olw'okungemaku okutuuka olunaku luno era byonna bye wasuubiza wabituukiriza. Nsiimye ino era nkusuubiza nti Tidda akuyiwayo. I'll make you the happiest man in the world. Oluya olw'eigenge, oluya olw'ebuziga, oluya olw'ebudumbula tujja lugaziya. Glad to be here in Busoga, but the only thing I can say to Busoga is that Busoga okusanya n'amaani